inform Hare Krishna, I will inform later. We are entering the most important Bhagavatam, part of Bhagavatam, Canto 10, which describes about Lord Krishna and his pastimes. The important verses in Canto 10. So let us begin today. Immediately repeat after me. We are in the 10th canto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Chapter 1, the Advent of Lord Krishna, Introduction. Verse number 10.1.4. Let us learn it word by word. Nivrutta Nivrutta Tarshaihi Tarshaihi Upagiyamanat Upagiyamanat Bhava Bhava Aushadhat Aushadhat Shrotra Stotra Manaha Manaha Abhiramat Abhiramat Kaha Kaha Uttama Shloka Sloka Guna Anuvadat Anuvadat Kuman Kuman Virajyeta Virajita Vina Vina Pashubhnatat Pashubhanat. Hare Krishna, 1 minute. We will read the meaning also immediately and then we will go line by line. Glorification of the Supreme Personality of Godhead is performed in the Parampara system. That is, it is conveyed from the spiritual master to the disciple. Such glorification is relished by those no longer interested in the false temporary glorification of this cosmic manifestation. Descriptions of the Lord are the right medicine for the conditioned soul undergoing repeated birth and death. Therefore, who will cease hearing such glorification of the Lord except a butcher or one who is killing his own self? Now we will pronounce line by line. First line. Nivrutta Tarshair Upagiyamana. Each line will be said twice as little bit difficult to pronounce. Nivrutta Tarshair Upagiyamana. Bhavaushadachotra Manobhiramat. There are many combined words in this. Bhava, Aushada, Shrotra. ये सब कंबाइन होके भवौषधाक्षोत्र ऐसा होता है. मनो अभिरामात ऐसा है. मनोभिरामात ऐसा ज्वाइन होता. So second line, note the
proper pronunciation and repeat after me. Bhavaushadachrotra manobhiramat. Bhavaushadachrotra try to pronounce as if it is a single word. Bhavaushadachrotra manobhirama. Manobhirama. Bhavaushadachrotra manobhirama. Bhavaushadachrotra manobhirama. Ka uttama shloka gunanuvada. Ka uttama shloka gunanuvada. Puman virajyeta vina pashugna. Puman virajyeta vina pashugna. अभी दो लाइन एक साथ listen nicely and repeat nicely. निवृत्त तर्षैर उपगीयमानाद भवौषधाश्रोत्र मनोभिरामात्. का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्. पूरा श्लोक अच्छी तरह से सुनकर अच्छी तरह से दोहराना. निवृत्त तर्षैर उपगीयमानात् भवौषधाश्रोत्र मनोभिरामात्. का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्. We have already seen the meaning, so let us learn it line by line. निवृत्ततर्षैर उपगीयमानात् निवृत्ततर्षैर उपगीयमानात् भवौषधाश्रोत्र मनोभिरामात्. भवौषधाश्रोत्र मनोभिरामात्.
उत्तम श्लोक गुणानुवादा उत्तमश्लोकानुवादात् उत्तम श्लोक गुणानुवादा उत्तमश्लोकगुणवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात् विरज्येत विना पशुघ्नात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात् विरज्येत विना पशुघ्नात् दो लाइन निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् गीयमानात् औषधात् मनोभिरामात् निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् उपगीयमानात् औषधात् विरामात् उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात् श्लोक गुणानुवादात् मान् विरज्येत विना पशुघ्नात् उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात् उत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत पशुघ्नात् पूरा श्लोक निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात् निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् औषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् उत्तमश्लोकगुणादात् विरज्येत विना पशुघ्नात् निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात् पशुघ्नात् 10.1.13 न येषा अति दुस्सहा सहा नहीं सहा है अति दुस्सहा शुत माम त्यक्त उदम त्यक्त उदम अपि बाधते पिबन्तम त्वद्मुख
अम्भोजच्युतम् अम्बोजच्युतम् हरिकथा अमृतम् अमृतम् Translation: Because of my vow on the verge of death, I have given up even drinking water. Yet, because I am drinking the nectar of topics about Krishna, which is flowing from the lotus mouth of your Lordship, my hunger and thirst, which are extremely difficult to bear, cannot hinder me. Let us learn this line by line. Naishati dussaha shunma. Shadi dukha shunmam. Number of words come hai, but they are difficult to pronounce. Listen, so I am going little bit slowly. Naishati dussaha shunma. Naishati dussaha shunma. Tyaktodam api bhadate. Tyaktodam api bhadate. Pibantam tvan mukhamboja. Pibantam tvan mukhamboja. Achyutam harikathamritam. Achyutam harikathamritam. दो लाइन. नैसाति दुस्सहा क्षुन्मां त्यक्तोदम अपि बाधते. Shadi dukha shunmam. Abhibhadate. नैसाति दुस्सहा क्षुन्मां त्यक्तोदम अपि बाधते. Naishati dukha shunmam. Abhibhadate. पिबन्तं त्वन्मुखाम्बोज अच्युतं हरिकथामृतम्. पूरा श्लोक. नैसाति दुस्सहा क्षुन्मां त्यक्तोदम अपि बाधते. पिबन्तं त्वन्मुखाम्बोज अच्युतं हरिकथामृतम्. The shloka will be in normal Bhagavad Gita tune. Naisati dussaha क्षुन्मां. Naishati dusha Naisati dussaha क्षुन्मां. Tyaktodam api badhate.
रक्तोदमपि बाधते रक्तोदम् अपि बाधते रक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज्य पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज तं तन्मुखाम्भोज अच्युतं हरिकथामृतम् अच्युतं हरिकथामृतम् अच्युतं हरिकथामृतम् तं हरिकथामृतम् नैसाति दुस्सहा क्षुण्मा त्यक्तोदम् अपि बाधते निषादी क्षुण्मां अपि बाधते नैसाति दुस्सहा क्षुण्मा त्यक्तोदम् अपि बाधते अपि बाधते अभिभातते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज अच्युतं हरिकथामृतम् तं त्वन्मुखाम्भोज हरिकथामृतम् अमृतम् पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज अच्युतं हरिकथामृतम् तं त्वन्मुखाम्भोज हरिकथामृतम् पूरा श्लोक नैसाति दुस्सहा क्षुण्मा त्यक्तोदम् अपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज अच्युतं हरिकथामृतम् अभिभातते नैसाति दुस्सहा क्षुण्मा त्यक्तोदम् अपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज अच्युतं हरिकथामृतम् अभिभातते Next verse 10.1.16 Vasudeva तथा कृष्णः पुरुषान् त्रीन् पुनाति हि वक्तारम् हि वक्तारम् प्रच्छकम् श्रोतृन् note the pronunciation श्रोतृन् तत्पाद सलिलं यथा yes now we will see the meaning the Ganges emanating from the toe of Lord Vishnu
purifies the three worlds, the upper, middle, and lower planetary systems. Similarly, when one asks questions about the pastimes and characteristics of Lord Vasudeva, Krishna, three varieties of men are purified. The speaker or preacher, he who inquires or inquires, and the people in general who listen. Vasudeva Katha Prashnaha. Vasudeva Kata Prashnaha. Vasudeva Katha Prashnaha. Vasudeva Katha Prashnaha. Purusham Strin Punatihi. Purusham Purusham Strin Punatihi. Vaktaram Prachakam Shrotrun. Last word is Shrotrun. इधर श्लोक में श्रोत्रम करके है तो भी वैसा नहीं करना है। TRN ये मूल शब्द है, वैसा एंड करना। वक्तारम प्रच्छकम श्रोत्रन। श्रोत्रिन तत्पाद सलिलम यथा। दो लाइन। वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः। वक्तारं प्रच्छकं श्रोत्रन् तत्पाद सलिलं यथा। पूरा श्लोक अच्छी तरह से सुनकर दोहराना। वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः। वक्तारं प्रच्छकं श्रोत्रन् तत्पाद सलिलं यथा। वासुदेव This is also in the normal Bhagavad Gita tune. Line by line we will learn. Repeat for me. वासुदेव कथा प्रश्नः वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः। पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः। वक्तारं प्रच्छकं श्रोत्रन् वक्तारं प्रच्छकं श्रोत्रन् तत्पादसलिलं यथा। तत्पादसलिलं यथा।
वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः वासुदेव वक्तारं प्रच्छकं श्रोतृन् तत्पादसलिलं यथा पादसलिलं यथा वक्तारं प्रच्छकं श्रोतृन् तत्पादसलिलं यथा वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं प्रच्छकं श्रोतृन् तत्पादसलिलं यथा वासुदेव वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं प्रच्छकं श्रोतृन् तत्पादसलिलं यथा आज का वह श्लोक एक बार रिवीजन करेंगे. I will recite the shlokas. All of you just listen. Canto 10, Chapter 1, The Advent of Krishna, Introduction. 10.1.4. Nivrittatarshayr upagiyamanas bhavaushadaat shrotra manobhiramat kai uttama shloka gunanuvadat पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्. 10.1.13 नैषाति दुस्सहा क्षुण्मां त्यक्तोदम् अपि बाधते पिबं तं त्वन्मुखाम्भोज अच्युतं हरिकथामृतम्. 10.1.16 वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं प्रच्छकं श्रोतृन् तत्पादसलिलं यथा. Repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare